Puluni lakha krehini constituency ke parlo bijamin taro arong along inu jangreng jon rong pipen manai bepi ka boche kisung thektik. Pherang ke athengno nang kache thandu na tengke nili tumdak puluni ke do ningkani sita avelang aprang ke do ke okereng sido hada ke do ta hidilong le ave hem chikim wong nang anta ave nili tumke bihek pensi pajangreng nili pai nili pota ave korte injured ave bangso pena joksi longle phelang ta majok ta nang pibang ave non nili tumke do ta bang nang kangjin sosi malom sodokok anbet lapen nili ke sota do kachong data un e lapen majok ta hajera ta nang pon bang ave ke sodokok penajok lasin nili tuma phan karbianglong arada phan chuning rilo nang rabek thalapen karbianglong ke chari bom BJP sarkar along CM Dr. Tuliram rong hanga phan sita me chuning rilo hem chikim jia phan ting eplang bak nang rabek tha lapen ham phanga song lapen KSA lapen kapreka song atum pusita me nang rabek tha nili tum kisung thektik dothai ave hem ret ave nil tum konatsi ke dampoma ke dopoma hem ave ret ave lasinang ravek thapusi kisung ke phovek ahem tuna tum pinanso bang hini jon rong pipen achor manai be pipen chuningri tarapung pen dorsing tokbi jon rong pi tangte nang tum ni tum thek long lo nang tum a hem ave arit ave ke do thai ve pu labang so lab ko ana hok lo nang tum la som lok hitia be bang bagan lok sike tu sike ong lo anke ni ke chong da dun ta tek thisu ik vera po ni li chor pham cha kha nang le tum ko ke do chenge ko na hi dolo okere Okay. ni hang tiro hani hang ting ro te hara da ke nang tum hi dia ve along le ve ma ave ke la phan ke be bang chu pang reng chot rong pe hem pha pe rong pi pu si er kok lo ma ala lang lika pi ave apo ve ave yang re ni li pai tu ni li poka ve lo ni li pai do la hem da jo tong biero ni li ta la se kisung ba me kri mek lang wana du dun rel lo ning kan ko andolo la pesona ngatu makisung ke phonang ke oni tu maning kan do pik lo o suta la don na ke ngam na kor jang lo thengen dun ju ma ke ni tu la pu se wang rel lo pe thang dong to so pe chiti lup tong to wang rel manang humri lo me pik lo sini ke chit hek lo tang te non nang le tum la po ana ki sung lo karbiang long arat atuma phan nyon ke thege ding atuma phan dak ta em atuma phan nang te ko pilo ti nang rap lo pon ning chakarong pik lo pini nang li tu nang humri lo pon ni lihan lo pani slar ve kili ke lok se ke dolo ting pe chuning rinang kok lo ngeri ting di tum ke bihek kiek pen tani li pota thilo lo ni li pai chor bang lo lang tu ba ave pin lo ke ni li ke pusi me kri mek lang pan su don bom lo chumo ve ta bang se nang pi tum nang pi lo de nang pi pe tu nang pi pe lo nang tum bang atama je ta dorel lo sebitia ve karon ke cholong le ka ve karon ke dam chor lo na tum na hok ta karbiang long long na hok ta na tum bhiti ave bin nong lo ka di ave nili ta la so pen na ke baking ba na nili chor bang ke kake phan chor lo nang le men chi thanik tha nili me manai bipi nang li jang re bin nong lo pok an hok lo bihek pe na yang re lo bihek pa se pa jang re lo acha ken li pai bang koson ne bang choi ji li pe bang ni si choi la ni lang da ti jo tan la yang ni lang san tai ka nona ka biang long rat hana tum ko pi he na tum chini jang tung ko International Year of Millets 2023 Karbi Anglong District Administration atumpen ketalondon. Jangmi poni phai ke thom arni Dipu Circuit House along Karbi Anglong District Administration atumpen paklang ponsi Dipu along tami International Year of Millets 2023 ketalondon. Labangso millets puke ilitum Karbi alampen pudam pute jang melena mu phansi millets pu ki pudam. Lapen kidam tanganing kan 2021 United Nation along 75 Season General Assembly along kache parai pon surihini rain kora ke thom aningkan ke millets yar lo pusi pangdak pon lo.
Lasi India adera PM pentame laso millets ke chopen penang an ale ke longdo. Lapen diabetes ta long le pusi anso se katiki ji ahinta kelang cari dun jia phan pangcheng pon bomlo pusi Karbiang Autonomous Council CM ahin pen pangdak pon. Lapen Assam CM setame non pen kabor ipon bomlo pusi nang pachinidun. Lasi Karbiang long angbong ta katiki ke penang andolo setame anso se apai ke pabat pon thujia phansi bor ipon popu lasi pini Institute of Hotel Management Guwahati ka charlia tumbang kep dipu wangsi jangmelen amupen ason ke cho hormu se marsi CMEM MAC atuma phan pachomatlo lapen dak local ICDS ke klembom atum penta ason ke cho hormu paklang ponlo মিলেটৰ খানা আমাক সবে মাতিছে খানাৰ ওপৰত তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তাৰ মাজতে তেখেতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যে ইউএনএ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে যে 2023 মিলেট অফ দ্য ইয়াৰ এটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমিও যেতে প্ৰত্যেক খেতিয়কে মিলেটৰ খেতি কৰে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া আমি কঠিয়াটো দিম সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যাতে সকলোৱে কৰে কাৰণ সেই মিলেট খেতি কৰিলে বেলেগৰ বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই আপোনালোকে বহুত পাব ডায়াবেটিছ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগৰ বেমাৰ সেই বেমাৰৰ পৰা আমি ৰেহাই পাম তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো নেকি সংগঠন আছে ইউএনও তেখেতসকলেও ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো ৰিকগনাইজো কৰিছে যে সেইটো আমি মিলেট খেতিটো কৰিব লাগে আৰু সেই খেতিটো কৰি পাছত যিটো খালে সেইটো মিলেট খালে বহুতৰ বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পায় আৰু আমাৰ শক্তিও হ'ব তাৰ আৰু আমাৰ গাটো গধুৰ হয় সেইবিলাক পাতলা হ'ব এই গোটেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা ইউএনও এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে গতিকে প্ৰথমবাৰ অসমত আমাৰ ডিচি বাইদেউ তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰাইছে যে মিলেট কি বস্তু সেইটো খালে কি হ'ব গোটেইখিনি ইয়াৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীতে আছে প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ অমিতাভ দে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াত মাতি আনি যে ভেৰাইটিজ ফুড ইয়াত পাব মিলেটৰ বেলেগ খানা নহয় মিলেট সেই মিলেটৰ খালে কেনেকৈ সেই গোটেই টেষ্ট আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ লগত একেলগে আমি খাম গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যে সেই মিলেটৰ খেতি কৰিব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আমি প্ৰত্যেক খেতিয়কক বিশেষকৈ আমি পাহাৰৰ যিটো সেই পাহাৰৰ যে বেছি খেতি কৰে সেইটো পাহাৰৰ যে খেতি লগাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল Sir, one question. Do the government have any policies for marketing these millets? We have already processes going on regarding the millet. Marketing policies. Marketing is a process is going on. Mahamaya constituency lapen nomati constituency along tor program kapaman ponjia long KADCC me phusum rong hang chetong dun. Karbi Anglong District Congress Committee hinpen LAC ke thom dipu LAC Hauraghat LAC lapen Bokajan LAC ke parlopon constituency tin along jangmipo hini lapen crazy arni an Mondol Congress Committee tor program kapaman ponjia phan lamcha kipipona tengpen jangmipo niphai hini arni nomati constituency lapen Mahamaya constituency along kapaman pon ke chengsiara ni paman pon along KADCC me phusum rong hang chetong dun. Labangso MCC Wise Store Program kapaman ponalong Nomati Constituency Mondol Congress Committee asai hemalong lapen Mahamaya Constituency along Longkam Teron Auditorium Hall along si paman ponlo. Bangso me along KADCC me phusum rong hang lapen KADCC Vice President Bidya Singh Rongpi Samson Ingti lapen AICC member Asok Teron lapen Nomati Mondol Congress Committee me phu Dhanti Bora pencheng lok Congress asong along klembang phu bang phetum chetong dunsi ingsamjin pen pachun pon. Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong District Committee pen Mondol Congress Committee tinelong tamne MSC constituency tinelong kahumbi dam so program kiteng MSC pini nile tum kicheng porno 2 tarik pene 11 tarikan so pini kicheng lo 2 tarik lo kicheng si kat nomati Mondol Congress Committee
So kami pangceng itu joint extended meeting Mondol Congress Committee. Salah nang litum non klempon ko anang pene do mala support Kan mon si kiceng lah atema Karbiang Autonomous Council election jutet penapi. Itu prungri prung jama sang sedolo mingkiawai penagane asinoni itu putot kahum ridam tempat kiceng lo lah organization akan klaim ye papan cengkol lo non MP election sih panceng ko election apa itu organization board committee lah kela district congress committee papen block congress committee mondal congress committee papen board committee ini lokan tadi support dia organize kuriat ko kam thurdam aisap sih itu maka pangpannya